ऐसे तो हम लोग का पूरा ऑल इंडिया में चल रहा है, क्योंकि मेरा जन्म कर्म यहीं का है। तो यहाँ पे मैं डेवलप के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना जगह पे उस उद्देश्य से मैं शुरू किया है यहाँ पे क्लास। जितना ज़्यादा बच्चा लोग को मैं सिखा सकूँ, सेल्फ डिफेंस है क्या। और जैसे मैं स्कूल में भी कुछ स्कूल में मैं फ्री ट्रेनिंग करवाता हूँ। मेरा नया है, तो 5-6 जन है, आशा रखता हूँ और ज़्यादा জানাবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ লামডিং যিটো চিলড্ৰেন পাৰ্ক আছে, এই চিলড্ৰেন পাৰ্কত বধি কম্ফু ফেডাৰেশ্যনৰ এখন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ খোলা হৈছে। আৰু এই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ খোলাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ধৰক উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি শাৰীৰিক মানসিকভাৱে বৌদ্ধিকভাৱে যাতে বিকাশ সাধন কৰিব পাৰোঁ, আহি থকা দিনত তেওঁলোকক ভাল ভাল প্লেটফৰ্মত নিব পাৰোঁ, এজন ভাল খেলুৱৈ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰে উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য আগত ৰাখি আমি এই চেণ্টাৰটো খুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।